Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje nongera kubaha ikaze mu makuru yacu. Twerekeze mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba. Abaturage benshi bakomeje guhunga imirwano iri hagati y'ingabo za FARDC z'igihugu cya Kongo nyine ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za M23 yafashe umujyi wa Bunagana wumazemo amezi agera murane. Guhera kuwa kane rero nibwo imirwano yatangiye, bivugwa ko ari ingabo za FARDC zubu imirwano ku ruhande rwayo, ariko na M23 nayo ikavuga ko ingabo za Kongo arizo zayiteye. Icyo bashaka, Kongo yirifuza ko M23 yava mu bice yigaruriye birimo n'umujyi wa Bunagana uhuza iki gihugu n'umupaka wa Uganda, ariko M23 nayo ikavuga ko itazigera irekura uduce yafashe usibye nyuma yuko cyangwa se bitabaye ngombwa ko leta ya Kongo yemera ibiganiro n'uyu mutwe, maze icyo baharanira ndetse n'ibyo bayisaba bigahabwa umurongo, bakabaho nk'abene gihugu cyangwa se nk'abakongomani bose bumvikana. Iyi mirwano rero yaraye ikomeje mu mpera z'iki cyumweru twasoje n'ejo ku cyumweru, ndetse biravugwa ko n'ubu ngubu igihari kuko abaturage bo bakomeje guhunga. Ni imirwano rero ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Rucuru. Ku cyumweru yabereye muri centre ya Ntamugenga iri ku ntera iri munsi y'ibirometero 15 uvuye mu mujyi wa Rucuru, ari nawo shefeririye y'iyi teritwari. Itangazo rya FARDC z'ingabo za Kongo ryo ku cyumweru mu ijoro ryakeye rivuga ko muri ako gace ka Ntamugenga imirwano ikomeje, kandi ko ibintu birimo kugenzurwa n'ingabo za leta ku ngamba zombi. Ibiro ntaramakuru AFP byo bisubiramo umusirikare w'ingabo za leta witwa Colonel Mavinga Serge avuga ko inyeshyamba za M23 zafasha agace ka Ntamugenga. Ikinyamakuru Jeune Afrique ku cyumweru nacyo cyavuze ko umukuru w'umudugudu muri Ntamugenga witwa Celestin Nyamugira yagize ati M23 imaze gufata Ntamugenga. Ntamugenga ni agace kari ku muhanda mukuru uhuza umujyi wa Rucuru n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru, ahafatwa nk'agace k'ingenzi muri uru rugamba. FARDC ivuga ko M23 yateye Ntamugenga kugira ngo ihagarike uburyo bwo kugeza ibikenerwa ku ngabo ziri ku rugamba muri Rucuru. Itangazo rya FARDC rivuga kandi ko abasivile 4 bapfuye naho abagera kuri 40 barimo abana barakomeretse aharimo kubera imirwano hatandukanye muri Rucuru. Ishami rya Loni rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA rivuga ko abantu bagera ku 23,000 bamaze guhunga imirwano yatangiye kuwa kane w'icyumweru gishize, nk'uko natangiye mbibabwira, harimo n'abagera ku 2,500 bahungiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. FARDC na M23 buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwatangije iyi mirwano. FARDC mu itangazo ryayo yongera kuvuga ko ari ingabo z'u Rwanda zateye DRC zihishe muri M23. Ibi birego ariko leta y'u Rwanda yo yagiye ibihakana. OCHA ivuga ko kuva muri Werurwe uyu mwaka abantu barenga 390 bavuye mu byabo kubera imirwano muri Rucuru. Inyeshyamba za M23 zubuye imirwano muri 2021 nyuma y'imyaka myinshi yari ishize, ndetse muri Kamena uyu mwaka zafashe umujyi wa Bunagana uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda. Uhereye kuri uyu wa kane w'icyumweru rero gishize imirwano yongeye gusubukurwa. M23 yari imaze igihe nta nkomyi mu gace ka Kongo yigaruriye, byarangiye iri kwigarurira utundi duce dushya, ari nako ingabo za Kongo FARDC ziruka kibuno mpamaguru. Kuri iki cyumweru inzego z'ubuyobozi zatangaje ko inyeshyamba za M23 zafashe agace ka Ntamuhanga gaherereye mu majyaruguru y'intara ya Rucuru hafi y'umuhanda ugana mu mujyi wa Goma. Umuyobozi w'agace ka Ntamugenga Celestin Nyamugira yagize ati ibintu bimeze nabi hano, abarwanya ba M23 bavuye mu ishyamba binjira mu mujyi. Lieutenant Colonel Njike Kayiko
undi musirikare muri FARDC yavuze ko ingabo z'igihugu zarimo zirwana no kwirukana inyeshyamba. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières yatangaje ko abaturage barenga 500 bahunze harimo n'abari bakomeretse. Ryasabye ko hatangwa ubufasha bwo gufasha abasivile kuva muri ako gace k'imirwano. EAC yategetse ko imitwe yitwaje intwaro muri Kongo Kinshasa yose ishyira hasi intwaro, ndetse avuga ko ubu ingabo z'uyu muryango zigiyeho zikazajya gucunga amahoro muri kiriya gihugu. Ubu ngubu tuvugana ingabo za Uganda zamaze kugeza mu burasirazuba bwa Kongo, ziyongeraho ingabo za Kenya ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ariko mu bihe bitandukanye izi ngabo z'ibi bihugu byose zagiye zitangaza ko icyo zigamije atari ukugaba ibitero ku mutwe wa M23 ahubwo guhagarara hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'uyu mutwe wa M23 kugira ngo hahoshwe intambara za hato na hato zikomeje gushyira ubuzima mu kaga bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'igihugu cya Kongo muri rusange. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 uvuga ko wakiriye neza umwanzuro w'inama y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC isaba ko imirwano ihagarara ako kanya, ariko utiteguye kuva mu mujyi wa Bunagana mbere y'uko ugirana ibiganiro na leta ya Kongo. Leta ya Kongo yo isanzwe ifata M23 nk'umutwe w'iterabwoba, ukavuga ko ntacyo ibyo bivuze kuri wo. Uvuga ko leta yagiye yirengagiza amasezerano bagiranye mbere. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yavuze ko uyu mutwe utigeze utangaza intambara kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugabwaho ibitero n'abasirikare ba leta ukirwanaho. Major Wiringoma yumvikanisha ko uyu mutwe ushobora kuba wava mu mujyi wa Bunagana. Leta ya Kongo yamaganya abibasira abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa abakoresha imvugo ihembera urwango, ari nabo M23 ivuga ko irwanira kuko harimo ababyeyi bayo ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Bakavuga ko abangaba bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda ari abanyekongo bagomba guhabwa uburenganzira nk'abandi bakongomani, ndetse bagahabwa amahirwe yo gusubira mu duce bahozemo turimo utwa Rucuru ndetse n'utundi duce dutandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu ya Majyaruguru. Inama yo kuwa mbere y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC yateraniye i Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya yategetse ko imirwano yose ihagarara ako kanya. Ni ukuvuga ngo imirwano ingabo zitwaje imitwe yitwaje intwaro irwanamo n'igisirikare cya FARDC cya Kongo. Abakuru b'ibihugu bo muri EAC banemeje iyoherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ry'umutwe w'ingabo z'akarere zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo n'uyu mutwe nyine wa M23. Leta ya Kongo ivuga ko uwo mutwe w'ingabo z'akarere udakwiye kubamo abasirikare b'u Rwanda. Majoro Ngoma avuga ko nta mpungenge M23 izigera iterwa n'uwo mutwe w'ingabo z'akarere. Yongeye guhakana iby'umutwe wa M23 ushinjwa na leta ya Kongo byo guterwa inkunga na leta y'u Rwanda. Avuga ko habe n'urushinge u Rwanda rwigeze ruwuha. Wa mbere ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwasohoye itangazo buvuga ko bibujijwe ku bacuruzi n'abakozi bagasutamo kwinjiza no kohereza hanze ibicuruzwa binyuze ku mupaka wa Bunagana. Bwavuze ko uzabirenga azafatwa nk'ukora ubucuruzi bwa magendu ufatanya n'umwanzi ariwo M23 ndetse ngo akazabiryozwa n'amategeko. Ni icyemezo y'uruhande rwa M23 binyuze mu muvugizi w'igisirikare Major Wiringoma yavuze ko kiuje ubuswa ndetse nta n'impamvu yo kubuza abaturage gukomeza gukora ubucuruzi, ngo kuko n'umujyi wa Bunagana wafashwe n'iyi M23 nabo bibara nk'abanyekongo kandi bagomba guhabwa uburenganzira nk'abandi bene igihugu. Leta ya Kongo yakomeje guca ku ruhande ibiganiro cyangwa se ibivugwa n'uyu mutwe wa M23 usaba ko habaho ibiganiro byihariye
ndetse amasezerano y'ubwumvikane akaba yakubahirizwa n'impande zombi. No kuvuga ngo uruhande rwa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo na leta ya Kongo muri rusange. Perezida Tshisekedi mu cyumweru cyashize yagiranye ikiganiro n'ikitangazamakuru mpuzamahanga cya BBC avuga ko yiteguye gusinya amasezerano, gushyira umukono ku masezerano y'amahoro uburyo ubwo ari bwo bwose, ndetse akabikora na yombi, ariko nanone ngo byazakomeza gutinda cyangwa se bigakomeza gusa n'ibinanirana, yiteguye kuzashoza urugamba kugira ngo yigarurire ubutaka bwabo nk'abanyekongo nk'uko we abivuga mu mvugo ye. Ndetse n'iki kiganiro yatanze naho yumvikana avuga ko azaganira n'uyu mutwe wa M23, usibye kugarukira gusa kuvuga ko byibura ingabo zihuriweho zo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba zizamufasha gutsinsura M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yose yakomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'iki kiganiro rero ni mu cyumweru gishize hagati nibwo hahise hubura imirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC. Ku ruhande rwa M23 bakavuga ko FARDC ariyo yagabye ibitero mbere, kuko ngo yohereza ibisasu bakoresheje intwaro nini nta no kureba aho umwanzi ari, ngo bikica abaturage ndetse bikanasenya n'ibikorwa remezo. M23 ikavuga ko byayisabye rero kwihagararaho ndetse no gusubiza umwanzi wayo ari wo FARDC, kugira ngo nayo igaragaze ko ihari kandi ikirwanira itigeze ikivaho. Ibintu rero bikomeje kuba agaterera nzamba mu burasirazuba bwa Kongo, nkuko natanye mbabwira abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi, bahunga iyi mirwano, ari nako abenshi bicwa n'inzara ndetse n'indwara, kuko uburyo bwo kubagezaho ubutabazi bwo ntago buri guhita bukunda, usibye gusa kuba babashije kwambuka umupaka bakerekeza mu gihugu cya Kongo, n'abandi babashije kujya mu duce yenda tutavugwamo imirwano. Ku intambara ikomeza kugenda, uko ingabo za Kongo zikomeza kwitwara muri iyi mirwano zishaka kurengera abaturage bita ko hari abanyagihugu, ko M23 nayo ikomeza kuguharanira uburenganzira bwayo, tuzakomeza kugenda tubibageza ahangaha kuri Mountain TV Rwanda. Nkwibutsa gukora subscribe ndetse no kwandika comment hasi aho ngaho, kugira ngo icyo wifuza ko twakugezaho mu bindi biganiro bikurikira nacyo tujye tukikugezaho nta guca ku ruhande. Reka mbashimire rero, twongere mu yandi makuru cyangwa mu bindi biganiro.